ana pay asem ho adwojo ka na be ne den eja wa nya ne sa abrabo no na yedendenden na yesese na aye bibia ho se adabia dane asem ebesi no ana obeti no so wan hwe yi a untimi nsifam but the omni say nyankopon ne yebuafo so ho akoda bi ayi amede asende no yeah results no uko school no uswa no what is opani bi ka say because school na me ti dibu ami o nenso oboafo wo he efie o ebi ni akoda no yi na amede asende no ebre ma yo na chese ebre sem ne ebedi hu nkomo ebre sem ebedi hu nkomo o de ko de bonkata ni kom daily guide ana mafa no kani na say de di kan no Canada MP Asin North MP no Bailiff on fan krata nkoma no nsama ngoma nkoma no said the Bailiff no ko ka kire court no opani eba ne bodyguard de sunsum no epiepia no krata no wanye aban so na won so de omampani dada John Dramani mama ne sembi obeka fa economy no no wama no humu ya na Maxam adwumaku a na won na ayi topa yi asenro bi a wode mining fam bi wo Appiatse asem no nam so bae no aban afine Maxam adwumaku na ehso monsa no $6 million ena opening bi CDD enso aye hwehwemu ne hwehwemu ode ba beto dwan se Ghana se yekoje yekoka se friends LGBTQI mre yema ba be mra economy no ene ebeji jasin se di huni fi se economy no enye yenko ana ayi yaya be ye dan obi ena obi nso dan yen enti se ye de ka se ye de ye kokontin kro ye nyi ni se dia LGBT ano ye hwe ne anya antom ne yekoje tom dia ene emra no ebunya be emra dia ene economy no ebeja pansam CDD hwehwe mu awaye no ena World Bank Group Ghanaian Times die ni World Bank Group so e de $1 billion ba so de ba beboa oman no entotue ne mpuntuo ne nhihye ne ade no hwemu a eye owura Osman Diagana ewa hanum info da ha ana Appiatse nsem no so aban na we say government slaps Maxam company with $6 million fine breaches and chesembra or you know one fine adwuma na sense one fine adwuma nam so ma akonsia we kokobae no ana opening pa oda oti youth ano enso so say why youth employment agency one more siade womu no mbamburu no wo momodin so benyamu siade ni bi no de atoto won ho twetwom ho abom bra ana o say attempt to serve as an MP enso de ni with injunction motion unsuccessful anye yi eno na say bodyguard bi ko sunsun pa friends Bailiff so ni ade ewo ehon na ja obi anhu ne a opani dia kwa dan court no na sije enra sam na si wo friend say boss no te ade ne si boss si o onwu nso nipa bi asie ne mo no opani sore anopa enra anopa no wo kwa adwuma graphic de tu dwa ha yi da ha ene emfoni no nso wo mu wo kɔ page 29 a ewo ho opani kokoduru ne officer ene obi wa de friend say rest flowers edisie ni opani enipa no the officer no ene gu ho ene ya tworo so CEO ya bo ni din da yie owura RIP owura Edwin Provincial da yie uni nyamenko ene flower no egu bebre ko page 29 a enfoni no gu ho enfoni no ya dia omo dia to ho graphic dia to ho no o say rest obituary for boss CEO invoke fear asoda no pa unwi no adware atu ka koduru office na yabo awutompo flower omo awu a yedi gu omo na so yi rest in peace no ebi na gu ne kwan no ne office na no na ya toro so RIP CEO RIP owura provincial IRP say yes see dem no ay boss ensema ekoso e wo hono no Maxam so de no aiwa ena Ghana Fire Service so 5-minute emergency response time won so e de baba ye adwuma e we eye Ghanaian Times ana wo kwato emantem a Daily Graphic woman here page back page ni say water crisis looms in western region. Dwaso water treatment plant risks shut down. Back page graphic no na Bailiff accuses Asin North MP of assault. Naturally say Bailiff on fact and come up any sense ama homa free court oba no. Then o man yesunsum no. No e wa hanom. Bafo dey na di chat wo emergency no aba na. Crusading guide. Maxam grumbles but agrees to pay $6 million fine imposed by Lands Minister. John Kuma tackles Mahama, says Ghana
says Ghana facing no liquidity challenge. MPA secures police support to stop illegal fuel trading. And over Hanum, and Palangio International donates to 10,000 to Appiatse support fund. Where a new crusading guy, the Bonkra Town, well, but for say, we call Adom online now. Abofra wedding feedu. A poison in the mamma and papa na. As you are Ghana, Hannes, you are. O call Adom online na. Ubenyabia. I wedding feedu. Na the entire or poison in our phone. Said they. Ubenyam, Ubetimiakan kind. Adom online. 10-year-old child. Yes. Why 10-year-old allegedly poisoned parent will shock you. Adom online. Okay, so all these are more adomonline.com. I can kind mami enchia ebushan for more Adom online. One more year juma papa Kofi Enchel Adwa Jesua. Yeah, Docas, yes. Abigail, a man on Kwana Numudin. Aywa, Getty. Get some crowd for me, Refi. I don't sports page.